Ngine kwenye ate Rais Daktari William Samoei Ruto na ariritie rwaria raraikitwe ni mbunge ya kaunti ya Meru rwakurita gitine ngavana Kawîra na rani ndo ethirite kinyano teanirwa ni seneta kiaria Ruto auwete na atithirie ngavana Kawîra atikethira kirita wa itine araugite ni mwene gitine kikyo ngavana na nikyo nontu ethirite ni ndia gikurukaira mantu yao riu augite bwai na rwaria rotungeria kana na tungira ba kaunti ya Meru kindo tira ni ndi kwina ngotaniro na kinyotungira burapo kwagira. Mutongeria wa Nthiguru William Ruto na ithurite nteto ati niwe wonokerie ngavana Kawîra MWANGAZA nyuma yawe kweberwa gitini ni MCS bambunge ya kaunti hiyo. Na tukakuita jina, tukakuita marete. Akiariria andiki banteto kiriro aria rwemo kwemwe na bogaruni ya rais utuko bwegoro Rais Ruto augite ati na gutetheria mangavana uria akomba. And that's why I am there. You're micromanaging the... I will no. We will support all our governors. Some of them are making the right decision. Some of them are not. We just managed to do something about Meru. Rais ARIUGA bamwe ba mangavana batikumbana na ngugi ndi agatigira thirikari yawe ni kubateithia uria kumbikana akiuga ati kinya ngavana Kawîra ati no menyo bakungana gutongeria kaunti hiyo ya Meru. Because the governor does not have so much experience in managing. So you need to manage that. So we have to help. Mr. President, I am... Na nkoroki kwithura nteto ciege mucemanyo na abunge ba kaunti hiyo jiretete na mbere utuko bwegoro jitongeretwe ni munini wawe Rigathi Gachagua. In fact, as I talk to you now, there is a conversation with Meru leaders which my deputy is going on with to make sure that we support them politically. Ntukwere ambunge ya seneti etire gikaro kya mwanya kwariria kweberwa gitene kwa ngavana uju ni MCS ba Meru. Ngavana Kawîra MWANGAZA ni bonerwe na kuringwa mbicha na minister wa urimi Mithika Ntori na gutiga byuria bibingi kiria kariba kaunti hiyo. Bainge ba kariba kaunti je bakiuga nandi ni kwari na njera ya Ntori kire kuonokwa kwa Kawîra ni mbunge ya seneti. Hata nimeshangaa watu wakishangaa wale wengine walikuwa wanasema wameona ngavana wa Meru ofisi yangu jana. Kwani makosa ya ngavana kutembelea waziri iko nini? Kuna makosa? Sasa ngavana kufika kwa ofisi jana. Shilingi milioni 300 ya ile ya mambo ya eradication ya mambo ya locust. Tumeweka kindole. Kiri gikaro kiu kia ngavana Kawîra na minister Ntori kiria giakarite nkurukia ithaa rimwe. Minister Ntori kiri mutandao joe Facebook andikire na kuga ati gigukari gikaro gia kwariria uria ministry yawe ikaditaniria ngugi na kaunti ya Meru ukirikana ntuko inka inyumene minister uju netete mangavana bonthe kwariria ntububu no indi ngavana Kawîra atakinya mucemanyo ne riu kana kinya tumana. This is the beginning of a new era that you will see the issue of food insecurity in this country a thing of the past. Ntariki nya mweri muthiru riria rais ari marombene kaunti-ini ya Embu ngavana Kawîra na muririe gutonyera na kugeria kuthiria nkucheni ira ciario kaunti-ini au gatigati kawe na MCS no indi rais atagwetere ntububu kirirwo aria rawe na Antoni yawe munini wawe ugati na kubanga gikaro gia kwariria kaunti hiyo. Biblia inasema blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Na kwa sababu sisi si watoto wa mashetani, sisi ni watoto wa Mungu. Ni ombi langu Mungu atujalie na muguze mheshimiwa rais wetu atumike kuleta amani Meru County. Umburi bobo bwa rais bwegoro na ndibu kitie biuria kaire iguru regio tongeria bwa ngavana Kawîra na are muteteri wa Kyoto Salesio mutumathuranira ambiritie ntitweji akiuga ati ari no gwa komba Meru na ndiga twa kwatha wa kuma garune ya rais. Kioni interpretation ikuonania Meru itwetho twi prepared for the next 5 years tukatha kwa kuma State House kana Karen ti governor na most likely to prepared kutho twina thirikari jera tuone Nairobi iria getwa na Meru Metropolitan Services. Mutongeji wa baraba ingi mbungeni ya Meru Mawira Kadi akiaria goro na araugire ati kinya kethira ni bakwathikira wa muribu wa mbunge ya Senate kuonokia ngavana Kawîra batigwitikaniria nabu no indi auga nandi bari tayari kwithira bagitirimana na kwariria ngwataniro. MCS ba Meru tutaigirwe twanganirwa nuntu itonerereka kuri na kwenderera
mbata itogire tukanenkere shima verdict na governor wa Meru senate ne arule that mantonje ato mustangete najo guti untu barona buke kinya urito bwa kweberia governor Gitine na batu tukugisa sawa nuntu we mutongeria no mwanka thoe na room ya gwitikiria mpumi cionthe Vyuria nandi nikethira gutonyera kwa rais KWONOKIA gavana KAWIRA na gikaro kia bunge na munini wa rais giotuko bwegoro gikareta thiini kaunti ya Meru. Kingi nikethira MCS bagatiga gwetia kigina kia ward fund kiria nikio kaumoka mateta na nkuchenio gatigati kao na gavana KAWIRA na kuoria kinanda kia bandu mapambano. Thank you, Mr. Speaker. Kia muthia nikethira mbunge ya senate rino chiathi bwayo kana kaba kwirigira kwerekithiru oriti ngugi bwao kuma kirigaro ya rais untu buria rais Ruto areganaga na bukiri wathani bwa rais Uhuru Kenyatta. Masindomba, Ntetone, Chaweru TV.